senseye abayiburi bane barere nobororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibebusa bitukerimo nindo senseye abayiburi bane barere nobororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibebusa Bandangeria Marieta yobo kumya bagane chimbarore kore neti korora bakwana yaramaya kore neti koya iwa bebonsipi bibebusa batebe oyo no mwana umya masega sege ero bandore mo ero korende byonsipi bibebusa abasani na batebe tware utera amo abande na batebe oyo no mwana umya masega sege ero bandore mo ero korende byonsipi bibebusa abande na batame bekegera ngojoka abande na batebe otokire motindeke tinkomanye sanduku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abaracha gutindeka abande na batame bekegera ngojoka abande na batebe otokire motindeke tinkomanye sanduku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abarate gutindeka kwana kweborerine nindi aye orakwe nomanye tabasani bao ayemba gotame onchokera yeso noisago kwano nyambono wenyorere libaga ryobogima bwakare kwana kweborerine nindi aye orakwe nomanye tabasani bao ayemba gotame onchokera yeso noisago kwano nyambono wenyorere libaga ryobogima bwakare natimukire bayibori banetiga korera natimukire abana banetiga korera
tigakorera natimukire abairi tigakorera natimukire omugakone tigakorera natimukire omungino netigakorera natimukire abana bane tigakorera natimukire abana bane tigakorera natimukire. Senseye abayibori bane barere n'obororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa bitukerimo nido senseye abayibori bane barere n'obororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa Marieta yogo kumya bagane chimbarore kore netikorora mapwana yaramaya kore netikoya iwa ebebonsipi bibe busa bandangeria Marieta yogo kumya bagane chimbarore kore netikorora mapwana yaramaya kore netinkoya iwa ebebonsipi bibe busa abasani n'abatebe tware gutera amo abandi n'abatebe oyo n'omwana omumya basegasege ero bandorere omo ero korende byonsipi bibe busa abasani n'abatebe tware gutera amo abandi n'abatebe oyo n'omwana omumya basege ero bandorere omo ero korende byonsipi bibe busa abande n'abatame ekyagera ngotyoka abande n'abatebe otyokire motindeke tinkomanye sanduku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abaratya gutindeka abande n'abatame ekyagera ngotyoka
abande n'abatebe otokire motindeke tinkomanye sanduku ichenda tindekere nende tinkomanya abarate gutindeka Kweboraline nindi aye orakwe nomanye tabasani bao ayemba gotame onchokera yeso noisago kwano nyambono wenyorere libaga yobogima bwakare kwana kweboraline nindi aye orakwe nomanye tabasani bao ayemba gotame chokera yeso noisago kwano nyambono wenyorere libaga yobogima bwakare natimokire baibori banetiga korera natimokire abana banetiga korera natimokira basane banetiga korera natimokire abairitiga korera natimokire moga konetiga korera natimokire mongino netiga korera natimokire abana banetiga korera natimokire abana banetiga korera senseye abaibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibebusa bitukerimo nido senseye abaibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibebusa
abasani n'abatebe tware gutera amo abande n'abatebe oyo n'omwana omunya masegasege ero bandorere omo ero korende byonsipi bibe gusa abasani n'abatebe tware gutera amo abande n'abatebe oyo n'omwana omunya masegasege ero bandorere omo ero korende byonsipi bibe gusa. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi kurwase bigoroma cyane asogosemere kugutuka ingaki abande bagucingire nkerya iye bigari byabo abande nebirero no kwengerecha bali amani tuwachani kirobole miyobe myake menge abaka chironi etu imogeti tukaira abani chisukuru tosemere tinga nyotore be bonasi tuwa kane pamito chironi soboro bugwa kanwengeria enke nyago bima chai no ego chaga iga ya umorunse iga bali miboni iga etobwa to boraiti buoko ria so bimere chai yaito osoto gole paminto tuwachani kire myake menge ngaki na sike kemeri kirikiriya gekorente ngeria etabuikaine mabana iji factory echi no boy p ayo baby yes mo tama yeti boy bono sabu kie mo dai ko mirana o ba edo mo ima chuta le ni director o boy vivo tatemene tima ni dara ni director go mo chakande ba mitro mubu tama yeti boy nyorali chiburyaya kurwaso muri kito Innocent Onyango ime yomurobiryo bw'amatabere n'enkoro y'obururu kitariki 22 cy'umutinyo yo 12 bw'umwaka oyo bw'ikiri 2025 ime y'Ensoko TV uboroso bw'umuguse Kera kama tingatara Daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararombo ijana Umozu watera mabwari Muligari bwa Ensoko TV Oyo no moroberio bwo kuongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au Turabe tukumira na kila litu kulie iki Guchakera chinsa 11 cy'amagoroba wikenseyemo yabutuko Kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari aseskirini nechingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa ebagoteba ngoyogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abwastra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
Soko TV, uboroso bw'umugusi. Kutuleta hapa sisi wote, tungependa tuweke tangazo hili mapema kwamba hafla hii ile ambayo lazima tuheshimu familia zile ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao, na kama umekuja hapa Sasa na microphone nyingine hapo. Sasa nilikuwa nasema hivi, na kama umekuja hapa kwa nia nyingine yoyote ile ambayo si ya kufariji wenzetu wale ambao wameweza kupoteza wapendwa wao, hiyo nia yako hatuwezi kuiruhusu hapa siku ya leo. Lazima tuwe na heshima kwa familia zile ambazo ziko na shida hapa siku ya leo. Tuwe na heshima kwa ndugu wananchi wale ambao wametenga muda wao na kuja hapa kuomboleza pamoja na familia hizi, na vile vile tuwe na heshima kubwa kabisa kwa viongozi wetu wale ambao watakuja kujiunga nasi, kwa sababu nimekwisha weka tangazo hilo. Nimpishe sahibu mwenzangu, mchungaji katibu mtendaji wa Conference yetu ya Nyamira, mchungaji George Mbeki, aweze kutufungulia kwa maombi, kisha baadaye ratiba nyingine iweze kufuata. Mchungaji, tafadhali chukua usukani. Rangenyo SDA Church Choir, tutaketi karibu hapa na familia. Rangenyo SDA Church Choir, tutaketi hapa karibu na familia. Mchungaji katibu mtendaji Conference yetu ya Nyamira, George Mbeki, unaweza kuchukua usukani. Jinsi ambavyo mmeelekezwa, kwaya ya Rangenyo mnakaa hapa tu karibu na familia, mje hapa mbele, alafu mketi hapo kwaya ya Rangenyo. Naomba kwamba mchungaji Joshua Masaki uje utufanyie ombi, tutaimba wimbo mmoja, alafu tumbishe mchungaji ambaye atatuletea somo la asubuhi la kutuletea faraja. Tunapata ombi jamani, tutulie kwa heshima kwa ajili ya maziko haya. Basi ningeomba kwamba tuweze kutulia ili tuombe. Mtakatifu Baba, Mungu wa mbingu na nchi, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo sababu ya siku ya leo. Tumekuja hapa ili kulaza familia ambao wamepata na changa, na tungeomba ya kwamba Mungu wetu uwe kiongozi wetu, tuongoze katika kila jambo, na familia ambao upo na selea siku ya leo tumeikabidhi kwa mwako. Viongozi wote ambao watakuwa wanasimama hapa, pamoja na neno lako ambalo tutalipata na kutia nguvu na kutu, tunaomba kwamba wape usalama wa barabarani, wafike salama salimini, na wale ambao wamefika hapa tukiwa tunaomboleza, utupe uwezo wa kuweza kweli, na tujue ya kwamba Mungu wetu hakika maisha yetu ni mafupi mno. Anza pamoja nasi na utuongoze kwa kila jambo hadi tamati. Tunaomba kwa Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Otera number 269 Titori Novo Menyo. Namaen ekorokurigeria bamitu barairaria na wimbo tuimbe wimbo number 269 Titori. Okay, 3 go. Titori na
inga tole miwe ase toga bocha toga nyombo je bocha Sayonika yomorele okome miaka yonsi obome yobo Eye Nensoko TV, Oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV, Oboroso bw'omugusi. Omwenchubuligelia bwe television ye Soko TV incheni gonkurukwa monyonge kibati na boigo ni gontendete semo ya transmission wasensemelie kurta matangazo butia sembeo kurugaiga ase ensemeye ya TX ngwere bageri ugwakirambia mono koba 9 tukutoga chagete iguikaboniga chinga gichingia chisukuku na boigo mwako mya wechiri gwibere nemero ngibere naisano nemo. Ekero kyomoyega bwe Christmas no mwako moya kero bwate sanga na bamino. Merry Christmas and Happy New Year 2026. Nainche Nyariki Steven Embonde. Eye Nensoko TV, Oboroso bw'omugusi. Mtusaidie tujue kwamba kwaya wanasimama wapi wakiimba maana. Okay, kabla kwaya kuimba kuna tangazo fupi. Kabla kwaya ichukue usukani, ningependa niweke tangazo lifuatalo. Ningependa niweke tangazo lifuatalo na ni muhimu sana. Vyumba vya usafi au vya haja. Vyumba vya usafi au vya haja. Upande huu ninapoelekeza mkono wangu mimi, wanaume wote walio tulio hapa nyuma ya tenti hizi za hadhara, tunaweza kuingia nyuma pale. Kuna vya usafi au vya haja.
Nyuma ya tent hizi za VIP, the choirs, pastors and the church, hapa nyuma kuna jinsia ya kike. Tutaelekea upande huo. Kisha baadaye kule chini, nyuma ya tent hizi za mafamilia zetu, kuna vyumba vya usafi vya hapa nyuma kama vyumba vya usafi. Tafadhali situlafiane. Kwaya tunaweza kuchukua usukani. But this is not a good position for the choirs. A good place for the choirs because viongozi wetu watakuwa wameketi hapa, hatuwezi kupatia migongo, itakuwa ni vibaya. Hatuwezi kupatia viongozi wetu, itakuwa ni vibaya. So ningependa tuingie upande ule mwingine hapo. Zipange hapo, itakuwa vizuri kabisa. Pole kina mama kwa kusumbua. Ni katika hali ya kuweka taratibu kwa sababu hatungependa tuweke taratibu. I want them face this way. I want them face this way. Basta ma. Kama ya kwa alibaki ni kocha. Sasa tunaweza kufanyia hapo. Kwa sasa tunaweza kufanyia hapo, na asante kabisa kwa kuwa wasikivu. Sasa wanahabari wetu, tafadhali mtatuia radhi. Tunaweza kuchukua usukani. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Murigiria Bwensoko TV nigo beiro mwaka umuyano nyubwate ukuminyoka iganaria kundinya sauti wanjire bono nguchikuyokora tulingwira kinga kie chinje mwana mboka Edwin Nyang'au ruwase umurubiri bukungulya mareko naboigo oyubuka bisengo ukaniria Christmas ikia no mwaka umuya bwebisyo o 2026 keliokoria keliage kubwate sanga no yomino eyenerengaki yogo sanga no yomino umwaka umuyumuya o 2026 Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Kengele zasikika mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi pia sima wetako ruchinkongo chonsi pichense tokubatenga mwensi pigongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yekurega asigeta seni kyagwanchite nambe mogie Nsoko TV nyoranga gaiga no konyora obwari bwensi pi kubate bari mwensi pi mubwate kalia kanda gasini obwate sangano yomino kyokoranya sae nerebye ko corona and nerebye ka ogwerenelia. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, prospero año. Bieke mo mancho murigelea kwa Soko TV kwa beiro mwege no astori kwa nyaka bago gusangama na intwe gisatwa chagete gitseni gen Soko TV. Twa beiro to koretera mangana magia na boigemero bere ayo kogokya wose me nabo yokumanya chinsa na 24 matuko na 5 na bere wiki. Chinga kichiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia nabono ekrato gutambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako muya bwo murembe na masine. Chindi kongoro kwa Petrol Machin. Togosoa asemeyega Yesu aboigo omwaka omuya abagendia bafara nigo tokubaboria mobe maiso ase esigukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerubo nigo tokubaganiria esugukwengia naboigo omwaka omuya. Eye Soko TV, uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batokwa omugusio ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batogo so ase chinsemo chia Eldoret no mugusio ore ase chinsemo chia Eldoret nenyare ko bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa amasamba una chinsemo chia Molo aliaso mugusiyare enuletie tunyare ko batoko ireke gusiyoro no musiyanyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotochi ko batogokora igekorogia ito tunyare ko batogekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwa nyagosira asenjera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Aka Music. Cha! Umwisi yorogena vector Kenya. Namana Vikiang. Eronge bitin darwan. Enesuguku man. Woo! Yeah. Sinjigwete ngano magaka. Kelisimas. Sinjigwete ngano magaka. Kelisimas. Itukoli nenesuguku. Kelisimas. Itukoli nenesuguku.